phone ana. Uzuri ayo to go to me bisa ba se wo. Na be na dey o dey ti oba Ghana. Ah, some na me sunsun fu a wo Ghana. Nti wo se mu dey ti oba. But nkomo obedi ye no. Enu bi na mate. Nti se no mo asa na obisa be dia. Ah, nkomo be. Dey na wo te. Ah, maybe dey be tie bi wo se oni na mado. Ye president. Ye ni kan no me chia mama redo. Ahefo na atiefo nyina na me bisa obi ase mo te sen na mo mpom so te sen. Me jirade di se wo hwe me na watie me sa brain kwa de ohoye. But as your question will be sad, no. Said the anti oba had me shed and but the free ni mo aba no. Amama hu ni dwumadi a obedi ani mu bi baako. Ene ne de hen. Ene ne gay ne lesbian ne saa o mo nsem na o keka no. But na na do ho ye no wa. Ade. Da bi tie ma me ka sam cho. Oh, ya na ye me ya because ye kan sem bia o. Enkofo ntie enkofo ka de ope na de na abam o kai se me ka kire o se na nado anum nsam no esesa tie the last time I me ba me no ka ge ho asem e ka kire o se economy no sata na yedidi bronya de ntie yes ano because of gay and lesbian wa de na mo sha se mo crash economy because na Ghana economy na one of the no yet best na they need to grow fast our Africa na Ghana can be the be kind nkofo kan ama madam fu bi pa eba post na say because eh so full why say ya okay there but later me friend chere me say no correct enitia tie ma me ka sam chiro say the African leaders ni bi etime take stand no say na wasa na nado ye I want take stand say you krom ha de and your culture de yan Jesus say mu into now can we be kuana nana do oka we obi be kun obi enu obi kun but say your choice what choice say some LGBT for your choice it is oji omo o mind obi so na be yes ade no nti wa asem bia okega one enyo omo man be che say president na agi atum kra na say you obi ade be yes me dem nim say wagi atum but dem me pesa me kire ne say nana do ho ye no wa and no bisa say denti na no ya nwa na me cheche mu nchire o denti na no ya nwa na say ade no won take stand obi antimi me force obi antimi fasika bia metum ma me ntimi free ni krom enya America ho emma Ghana ha deti play o tena mu no bi baba die no beka we no ba beka wasam no wa kire say we sasem we no aha no yenyi ntum sa. Okay, nice. Mama ne ba purposely for. Enya purposely no kra na me video a mehu na mate no. No mu discuss sa de no. Yeah, no mu discuss. Then I saw man kwa no ba no be discuss sa. Deti. Na African leaders ni bia o ma take stand say ya culture na ye krom ha de. O fo say mama obetima ko ene Vladimir Putin ako discuss sa asem. Where o beka say Putin de o wa kire. African leaders ni unim say bia get to say assign say a crime say obe practices hard here. I say for you got that na on team catch them ma say ye ntimi ma me ka sam choe hey abafun wo was speedy up that be say speedy up won but I'm so me ka sam no kire ma okay but some people say a date but I say bufu ba tiram say na do on take stand because ono ye kroni nyina na ono da no who take stand the ma sadie we na say e ba say ye nto aba ma obi ma obi ebe da ho ebe your legacy say o ni stand o take fa sadie we ho ene ma o de the person say we ya the papa na you free so obi am so ya the papa ne ka say sesa enti bude mu empathy enye say be politics de bia me ka say ye kankrofo o mo hye nkom de fa na himie mu me o videos be say 5 o ko me page a obo o just say but sadie no o tibi kika the first time I busa mo na bia journalist for no ada mo apa as a part of me catch no how they frying na say o better kunya so the first encounter fa sa LGBTQ de ho o hwe me kasa o kat me no kasa sisi ai anaso bi kasa ma anje se miti asa no keke o wachla me te o kasa bi mu a
Nam da compare the obi ka first no. Na mama who the type of nipa we. Mama tran ka do say your former president otu kwan ye bisa an economy wasem na why international stage enti no wenti anka on timi ntwa draw I was kind of but when the party for be share no they say the economy no kind of enti sana me enti was a can me board na man say oh say nipa we say na what na do ne kasa sesan no cry back up enya abotre abotre sem be na menya biem ye first time obedi ade a saa de we hu asem bae no eso se do kasa e no ko gina solid die bi mo eso se do kasa okay say na sorry fine after no number catcher me catcher say otu kwa bi no ko ba de no asem be ba hu asem sha sie say pega ye busa no hu asem no me kasa and the first one the difference one I am untiade when your politics asem man tiba catcher will say sabi ade na eba no omo mo pede se mbeba bi di ade bi mo Ghana no we mbobo omo mo time mo beje atum never ain't me possible say ye nya president so Ghana ti definitely also we bet me enti dem person na do ye gi ni di ya to abama no on take stand for Ghana for you see am pe na di obe catcher next affect ofu say omo African leaders omo say omo mpe no mami we betima ko ni omo kokan say ekokan wasa baby na sika na ye be mo was e sketch dia ye discover to ya mo musika wo di sketch ya and when we say ya mo musika ke si o ti consciously yet me to anti no na de bia na me catch ro no me pesa me chese omo mami no say enema papa bi wo a e say o de kan wasa me e de kan o ti na say ba kan obeti na na do asema me kan me yesho so obeti because dem tie I na do ma bi wo empress enti bi papa bi ani ho ama mi wetra premu ba ene ba be kasa asemi mani hu say unya ready for sasem na sabe we so de en men kasa ene de be no ko parliament o de o say de ko ba say e ba be fa de the president who executive power ye di sa to me na ma utimi say executive power say ade we empesa munya sa de na mo ye no Ghana from amika sa mo kire mo ebire du say o say mu biemani ka abrafo ko mu biemani o omo ka say 15 minutes ayi unim demonstration so omo ye na unim demonstration e koso US na UK e bi koso France e bi na unim demonstration ko mo tira na mu gaga say na mo ye papa no so ntimi take stand na say Ghana for to abatia ni yini free o me dey wotie me tie mama ka say mo kire o tie empress South Africa e bi etimi aya obetimi aye enti mo fa na e build no parliament e to ma sika ne go e sika nti no ye sa no e ne wo ye nim say e discover to that be unconscious there discover to dia I feel the one we say make a choice say you need this no omo dey e no say tia dey ni a kire mo dey mo ko go because say I say other African leaders akase Noah we ntimi anko but out to be ba ha na say be o ma no kwai bi kakra ma dey hu say betimi no so for as a 4 Africa countries and I mean say or the trip or the back once and or the crew now the crew more and the mafu a cost work wetin can you know about yes moja platform the only empress tie ade no papa na kasa sesa me pese mu na we jare e kasa no e ne bona go for kasa no na chere say ade na omo gitumba behind the scenes na fa na nim na e fa na nim na do be hwe so be san ya na say president na brief fi papa ba ku bi wa kokra che yakuwa do me checking pa Gambia say ai o mi ra fi ko o si ono de on mapa en kwasas on nitum na put go na say na last week mu na Gambia president ya mawe Uganda president seriously say wa be ka won mu krapo ye be kun yetimi ma Uganda ha me person be bisa wo MP fo a both NDC ni MPP nyina enti mo fo say ya Ghana fo ye nim nyansa na me person be bisa wa de yetimi mo bi betra radio so na o kase makunipa obi anche no obi anya ne hwe na wasole ko obi tiri betra radio so Ghana ha me person be bisa wa de o se meda nya kran crying and then obi e confess with life ayi yenche no obi abetra so obi say obi tiri kan say bebre o ye sure say obi betimi abetra
te say ha interview na ma waka say me ya anroba me say say illegal so na enye legal the same illegal na bi na ye say gay and lesbian there no yetimi mo bi pan na presenters TV stations no ma nipa na kan no ote wo say onu ye bi ade ne ye legalize wo Ghana ha ade ne illegal na wo ka ho asem na ne o pese o chese onu ye bi ndiyama Ghana for us you problem mpanifo from mpanifo be pen kwala so you problem ade ne say we any cocaine illegal Ghana say obeton ni so aba yesa o fo say obetuma ko fo bi a oton we ni cocaine abetana ha oh mampo we oh mampo I have so say we have obet the ba betana so be you be there o interview na ye be aye and he said gay and lesbian you know you legalize wa ya legalize ba yen ka bibia so fa but say legalize o Ghana it dey legalize na e say illegal yeah what you say and the other na timi kofo bi a ade illegal na net TV so near interview no ebia na was saturancy or Canada na the TV so me hu bebre yes we are the platform that be unim and yes a platform sama ade ase ko soro dodo tie sebe won say aboa kraman bema efa aboa kraman bema da oh dabi won say kraman oba efa kraman oba da dabi na say nya na ye nipa ene kraman no won obunyansa yes moja ayo mo choice who buy cross am bukafu one choice ben o de ja o mo that be una who can say choice ben say the pan we choose so be then now ya dwene mu yale madness choice ben mo amunya sa de na mo ye mo kam kan bi choice ben wait choice na ya de na ya omo yale mo so o choice e de be e for da ma me say topic in ma pacho afena o sesa no pacho kaka be fa ho men kan choice asem okay pacho na choice dia say choice me no e fa say kwa kase o kokuma say no ye say o mu ayi say a chi no na ye the choice aduna mo chi no amunya choice asem na am kaka the choice na abotre e so ko no ne pedophile so be yesa ntia de mo ko chi no double standard ni hypocrite life nkwa na Ghana ekoso ha munya sade na mo ye na muka obi kwa na o ma nka na say double standard ni hypocrisy kwa kese kono wi mo se mache no e illegal ma che say bia be okono mo no e bia ono mo abonten like nipa be na obi betana obi ukofo obi betana na interview na oka so ye game ye say ya ene ya bonten ene public but I don't know. You dia ye potin ti o mo chi. And I'm say some timi chi obi sa dia. Say no say choice. Yeah, anyone. And the adna we dey mo say mo chewo. Omo mo ye sa no man LG man. Mo ti Ghana mo de omo nyoma begu a ukọ bibi Arab state bi. Omo wura shop bi a omo souvenirs e wo shop bi a no. Omo sisa ni nyina ahye ni nyina. Mo ti ya mpanifo ni bit credit ni show matade e support omo. Upa kokromu sesi a kome gay lesbian ni sanema no omo souvenirs entade e cheni sanema egu kromu ha sei kome page kore unta man post sade unu so bi kan wasem but if moja what if ebia nipa ni shampoo ba onimo ebia o but onimo say no po no she no medical catch say before we control bi no so say eti omunim se munim enti na still mo yam sa eti obi ono okunu sa de no sa no mo sa ba diska bebrem na wa de atu anda sa ne pedi na wo so ba be fish no ono na ogitum a e be affect next person e be affect next person o ga za na e omu kwa we dey say enu na we dey twa kwa ma because nanado on take stand na kasa na yasesa yare ya zombie virus atia fem wo overseas America na US nipa na dan zombie na no obewu ana so be dey obeyira na obeyira obeyira say bi oya no ayira because
The way of you the catcher said virus the bad effect. I dream. Last year, I dream. Even recently, so crowd sanctuary say I dream we are. It's nice and if I know what I can say is a fungal infections and the not a penny on what I see behavior. Hey, it's a no so young profuya, eh, this argument. Almost a no almost a trouble. Where's your one on what politu infamano? Yes, Moja, but I said, Bisa say, prophets no, prophets calling no, and do was saying. Like Uchem what say be 2 and not 3 and not 4 like do was saying. But I was a pa no more make us see a chim, but your Ubia Yamina friend now a prophet of God. Okay. And prophet of God. Yes. And you what on one of my from prophet. On one friend. Yes. Our friend also or a prophet. Okay, now it's a 2. Because you the operate the office of a prophet. Okay, and that's God's calling. And you even God calling Hokrano, you want the gift of a prophet. Okay. Gift, but they will be operating in their office. This is somewhere. And I'm and they all be of the office of a prophet. And I'll be also gift, no the gift of a prophet. And more banner so. Now be chunko. And they want on one of my from somewhere prophet. Yes, I said, okay. Oh, now we start our friend who saw a prophet. Prophet, yes. How so your friend also a prophet? On but almost a prophet. And they are pretty, but just say. I guess all pretty empress, my church on me. So all the comedy media, no one can know young putre, no my church, you know what I say. Always say, make us obi or why. Obi to say prophet or Jeremiah in your encounter. The friend Nehemiah. Nehemiah no maybe a done so Bible we say or a prophet. Yes. The so thing. But the prophet now no you're not here in fee. No one in any chain. What I say? Your pebia nan and saka. Near the generous. No pay fame with me penny. But no dim saying I mean say be any so. Into it me can't say be any kind. But because of said being done so to know him to me say on what can be ever done. It be only Jeremiah encounter. I want him feel Jeremiah near time near finding your because none some no come. A good prophet of God no. On cat ube to kind one. A good prophet of God no. On cat a busy young one. But on caddying a man I catch him. It's a good and now bad. Anything I told you one man said you am a cat say catch them in quadia. Becca. Me soon the part or as some crown becca. And me said sauce now me did as message in the freno and the bum. Okay. It Nehemiah and Jeremiah problem. Jeremiah no hidden penasem. Because or can't send the or hidden minion. What you say? Yeah. No hidden minion. But not Nehemiah did not or candy or hidden pay. Into a bonnet crown or catastrophe. He didn't dance so prophet, but Nanya minimum. Nanya me the message in soft name free yame. If you are no animal, any do in a name. It's in the book at Nether Besizi, Jerusalem. In Chrono Party, baby. Emma Eka, baby Cacabia. No, Henry, soft one, I am for 9 or more. But your friend Jeremiah, baby, not Jeremiah Beccatro, Henry say. A radism can't say. Saranda Fama, the book at Niza Nequayaqua, El Babylon. Now, yes, sir. Obetanasi. And I and my super catches another David, Mr. Radaka Sachreme. So, what prophet I said, I said, say, Bible Mukana, near with the Pabina, your freeway prophet, your freeway prophet, Baba, Nanyamin Cassachan back. No, Marcasa free on one member. I am in kind, but no sooner as happened, no for Jimmy too. And the guy Anoba so called one from who prophet, meaning someone a prophet. Meaning someone a prophet. What do you say? But some Crawford you too. Once I catch you say, who say to be a group, I say, now so for about a bed, so for about a bed. Who wouldn't tell me all in Grancobian? Maybe I always say, oh, about a bed. I might be said, maybe and Ray and I'll buy. I'm an money until I'm in the rear. And Obi or a prophet to free Yaman on prim pedi and famano. On one from one, on one force of pedi at the moment.
So what you say? And the question that make a serious. Eti henamaya eti ahemfie ye ma na duane ye ma niska de opebi ya ne saka omo ahemfie ono ana Jeremia ba o ba no de konua yoke ato ne kon ana owura ho na o ka kire ohene ne say won yoke ye dan kon sa na Awurade se Nebukadnezar e de ayam ahwa pa na henamaya fa sekan ana o se that say the Lord Mr. Awurade akasa kire ne edia sa eduru bibi na metese asesofo ya kawe na enkofo debate na ka na mu say asofo na mu asole man because community no ma kire ma enkomu me debate wo sansem we asana me ko ka na ejina asem bi so tina me bisa pesa wo explain we ya na bisa asem no edi henamaya so see that said the Lord the radio akasa kire me also peja so ana odi twitwa konua no yoke na da Jeremia kon no say Awurade say odi 2 years be bubu sa konua no otutwa na so na oboa Awurade bi anka bia so ka ono tian fie o hye rope akese ntade big one na body say said na mo de hwe na mo hu no mo ba na mo mpabo yi o mo mpabo ni pie mpabo na no di pie wo junction ho a na mpabo na mu na kasa kasa wa na ti yes so no to open no ka no o hwe ne say ya nka wa yi to ya say na mu so mo ye prophet but o mo e bogo to wi ni o eti be ya men be se bi busa asem na fe to hye mu ye suswa no enkom se bi o ha ya kuko asori ye deliverance ni ade a Maurice ya sha besinna enti me man da but ebi mu pa ye hu a o se ni o twema ko be ade pa na hu afra wa ka bi ja no enu momu abam bebi a ye chia tight na yakọ ma eyuge we wo so yesu wuja enti da be ka cho say henamaya say Awurade say odi 2 years ye friend say Nehemiah Henamaya oh Henamaya odi sikari twitwa konua no yoke ni fi Jeremia kon woni ade a Jeremia kan ya ne say amen Awurade ma ne wo kan no emram so no nim say they are all kan so nya no say wo say Awurade say obaji Israel for dia ne Awurade ma ne emram sanke em na asofo no omo papa no edobi omo ma ewiase ne ma carry on no nkodi akinye o ne bi ho because wonim ososo power nipa odi message ne mawa o ka sem bi ne nkofo kasa wa kira you just keep quiet na wama eno antena ho esi a obi abi ho so dia say Jeremia ka emi no owie no say odi ba Henamaya so say Henamaya tie nyame asem so first no say that said the Lord me so me Jeremia me say that said the Lord against wo Henamaya Awurade say men kan kiro say so ma Israel for no e de ho ato sem so 1 year pepepe ni it was an nidaba prophet for me hey Bible say 1 year pepepe ne 7th month and to kwane koso no Henamaya gina ba bia strange a journey the war no ekun it odi for no obi a okasa opa gidi opa manyi ne bebam na wo ka chem say ya cancel bibi dada ntimi mamu se nipa no kan ne se nyame ne ka chere se on ka chere bebam se nyame ne ka chere dia ne obetwe ache bibi ensi Bible says 2 Kings chapter 7 Bible say na kuma bawo Samaria sabe amwa toilet kra na omoto edi obi timi di ne baba no moku ne ba no na omawe omu wi a na fofo de ne baba na Bible say sasam no ekosoro ama eduru ohine nim na ya kase ekofre odi for Elisha be dino ohine no sit nana Awurade say men kan kire say ochena sesele awiyo atoko sukuru ensien ene be ton Samaria plan no na Bible say commander no ogina ho a no ogina ohine ne nchen no e ka kire odi for say odi for asem ya wo kan bie say Awurade kra yesro fence a e be ne metinya bam ene odi for ne kan say se wage Awurade asem wachi ne odi wani bewu aduane ne beba bato amo pa de wu ne bi da Bible say sada na no na kotafo na bi o Samaria prochi a ya reject o nyen fo mo nyehwe ene ya reject o yen fa wo nyehwe yen ka won ka ho but me catch say Awurade be fa so ama o family de bi nsida Awurade fa so ama na amen kotafo na Awurade fa wo so e ma sada na anadu na no o mko pie aduane so a ne ye be catch no hene no ono hene ni yi sa ne comment na ne say de komo bawa kromu ayi na aduane pio ba bi dia ene me pese wo ko gina ekwan na no na wo hwe
na oda koso Bible say a common ni brenti no anybody trifa o hene ne comment am so ordinary huye say the give for the kind o hu adia ni say go but na no ntimi anka bi owuye tie me ka se bi a kiro what receive prophecy bi say free nyame kwa dia ebebem but ye wo hwe kire na e bia ni pare ka kiro no e free nyame dia ni yiwa de free so am plus me ka se ma kiro say ni pa na nyame na afre na ne ponye nyame na ka kire na ase bi obeka de ebebem. Now yes, what if nipa now a recipient no so any gidie pa fascinate me am de me am ho e be example a kire me obi o mi ko school Ghana na me ya so le bula sport obi oni mi bia the reason why me frame din same Yesu moja no say be ya obi hu Yesu moja no bo say eyemia same Yesu moja na me side ni nya me be ya so for na de to mu so me wo Ghana sa me bobo satan milo competition me bobo nya na frame Yesu moja na me nya so for na frame Yesu moja nti me so for na the same ni be tale ni say be ya obi bi hu asebo emi ni na wo say eyemia o ti nya so ampa tie na mo adamfo bia na me ne ya asore na friend so for na obi o kofo dua bia na enim no na ye friend so for na ebiri bi na o share no kom no kan se moja nya ya asore enimre erade kasa che na hu se ebiri bi ba na wo so for pani ni wa wo na wo ya asore mu no na those times na say one on one obi free obi aja na nye common sa o na betinya kan men say ka so for no wo ga na o mu kita prophetic gift na betinya kan sa na mo no so ebi ni so penny so owusu bempa papa no sa me tese nkofo kan se man ana bi mi hihye me mom obi bia onimu no enim ja me tese so won free nya me ana me sere na sa obrudua bi kura no enya nkofo no ana me sere ebi mo sa time no ai so for salifu amoako so for bi okofo dia fe no Bernardo Pukunsia sa so for the pen na Ghana ha no prophetic school empress and then for na me hu no mo ye dede a me say you wodi na I won pedire anu Bible mo say I will make you a name in a place tinya make and the many pedi say nyame ma odi a obi ntime pepa as a part of that na eni pakakra bi Joshua J na eni pakakra bi omo achi no na so for pa life no e beba bebae what you say Matias na sofo de catch them say ebiri ba no hu se me na me second command ma me sofo pani ba ya so no ni e wa sofo ni prophet prophet say no budi mani nkra no me 5 e man kwa na da benda na we do so sofo na mu ne yire aye sofo ankasa o ma ma panchere ma anye because na me ni ma so ni hu say asa no catch me ntimi mo sofo ko ekota Liberia it take time kakra but asem no kan ni ba mu pepepe na me sofo ni betu kwan na ofra solid pedi fo ni nyina obosofo we din no a kire se oye me ba minimum otisi obo we din na sofo ni nyame na age mi so okay itimi na bibia be drum so last ti drum so no obo mi din no aba kato se moja ni so amuri dia na de frame yana moja ni so enso ona mi ni ho obitina ya sole sade me peno enti mi ko no mi di machi eja so moja and say asem na e kan na ma nye ani because of sofo na sebo no na e free nyame ti no ma nye ani akwanche de man kra ma nye ebem enti tie so obisa me a se nipa na nyame ne kan se nyame ne ka kire ne dia empress ukọ hye hifa ebebem oh yes moja ba se nyame dia na kwa yete se Nehemia dia ni bi dia and find out where your time was so nipa be receive prophecy every asofo bebre nchen and tie dia me kan ye enti bi mamu ahụ sa che de mamu a tie ebi wo ho a ebetimi ache anisode hu ni na obehu ni nyina na ekere bra awrade ahye se ebebam enti ebi wo a na wo se otwen but o hu se ade wo so de ebi se sofo ni boni trim pokeke eno kan na mpo no kra se sofo ni boni trim keke eno kan a na sofo ni nyame ne frɛ na empress ebebam. Oh, okay. Now so odi for the comes according to my word in so to 3.5 years. In so anto. In so ba beto the same thing. Na je nyanya me ne catch but no num asem. Nyame tie okay. Enne Awurade mfa wo a wo hwe me wonum asem so. De obeka bi Awurade ma ne mmerem fa no. E fra me yawo. Asante. Boate. Shalom. Peace. Bye bye. Bye.